Hey, Premtobre Kasee na oguso share live on Facebook/Adom TV. Say go TV a 119 channel a obenya Adom TV. And DSTV so channel 280. My inform concern for mo na koko akuafo bese 240 and nkrotu ahodo bese 1400 a wo nyina edua koko wa mantam ni mu no carbon emission fund World Bank penifo ede eso yase no won so enyamu echefa bi asika no yede hye won mo ensem no de ayi wonuma Adom TV kase etwoso Emfiempi no ene donkron ana Ghana de nsa hye nkrata ase ehye wiase sika korabia kase World Bank bose ntutuoboni ya esan oba ade bobremu no ma yese no wo mamu kwayebretuo ema ekosoro kose ewiemu no menti obebo ehoban Sansheshe ni fabi ne se Ghana etumechi ntutuboni ya efri obadi mbobremu no ma wase no ma ekowiem akose bobremu no ma no a anya hwekra no obenya sika $50 million Ghana ne omanya otoso miensa ewa bibremu a odi Mozambique na afi Democratic Republic of Congo echira wode wonsa share sankrata wiase wiase sika krabia mpanimfo asem ne se esan kokoo ya yedua no omamu a ansa no obedua kokoo Washase ebukwa ebretuo ehia asase ansa na wadua koko tumu se America dollar opepe 9 ne achirepo enwotwe $4.8 million ene adwuma Ghana ye ya ene wode hu sika aba enam so mampanifo abodwa ewa chia kroma wasantimante mu ahase a wotua sika yi ade amakuafo a resource-based payments linked to mitigation action in any sector in Ghana. So this is definitely a milestone. We are hoping that this will boost the confidence of future investors and donors to scale up similar actions in other sectors. Also for be the chair nsase ene obade mbobremu no ma Benito Owusubio ede atodwa se wo hwe adwuma Ghana ye ya ene yenya esomfaso no a aboa makoko dua nso atumpon mom ya yire ho na yanye bebre nka ho na sadi ebe ya yebetimi ayi eye enframaboni na free ase na yatimi anya sika we so ebebre eye policy committee masemo mama no enye ho kwa